خوندەکارین هێژە و دەلال کاون چاوانێ شلۆفتە باش بن شخوا زارۆکên هێژە و دەلال navê mamoste nazdar شخوا wanê xwe bûrî dê me çi nas kir wana me derîvê wanê me aliyên xwe yê bingehîn hem jî aliyê xwe navber me nas kir em ê îro hevdûrê dest bi waneke nû bikin navê waneya me tendirustiya saxlem pakbûna xwezayê gengaz e kewin em hevdûr nas bikin wana me çi dibêje hem jî waneya me çi şîrove dike zarokên hêja delal mirov zindiyekî ji xwezayê ye mirov nikare ji xwezayê werê qutkirin ber ew jî kê em bêjin heyîneke ji heyînê xwezayê ye hevdûre dijîn xweza bandorê li mirovan dike bandoreke baş hem jî bandoreke nebaş li em bêjin li mirovan dike heger av ax û ba jî qirêj bibin ev her sê av ba em bêjin ax qirêj bibe bandoreka xwe em bêjin bandora xwe li mirovan jî dike tendirustiya mirovan xera dike ev her sê dema em li wan ne baldar bin û ev her sê newin paqijkirin bandoreke nebaş li mirovan tê hem jî tendirustiya mirovan xera dike ji xwe ji bo wêne pêwîst e em çi bikin pêwîst e em li van tiştan baş biparêzin em van tiştê xwe guhdar bikin ji ber vê yekê me got dema em li wan guhdar bin û em wan biparêzin vê dê em bêjin tendirustiya me xera nabe hem jî mirov wê saxlem be ji xwe zarokin û ev cara yekem bû li vê dê çi dibêje ev cara yekem bû got em vî mirovî dibîne li vê dê mirovek mamoste re derbasî ref dibe kamil hevdûr nas bikin vê dê çi heye çi tune vê dê mamoste derbasî ref dibe çi dibêje zaroka dibê ev heval ji saziya em bêjin jîngehê hatiye hevalek hatiye miroveke nenas hatiye derbasî ref bûye cem xwendekara ev mirov kiye heval e ji saziya jîngehê hatiye em bêjin dêhin agahiyê li ser xwezayê û parastina wê bide zarokan wê agahiyê cem xwe bigihêje van zaroka kamê nas bikin çi dibêje ji xwe zarokin û em bêjin di dawiyê de çi pirsên va zaroka hebe û ev zarok ji vî mirovî ji vî hevalî wê bipirsin ji bo bigihêjin agahiyên zelal û em bêjin agahiyên rast li vê dê ev mirov ev heval xwe zaroka re dê naskirin çi dibêje dibê navê min Elî ye weke got mamoste mi daye naskirin ez mirovekê ji ku dê hatime ji saziya jîngehê tê ev mirov ji saziya jîngehê ve hatiye gel zarokan dibê ji bo got em di jîngeheke baş de bijîn hin erk dikevin ser milê me de hin erk dikevin ser milê mirovan de ji bo got ev xweza em bêjin bê parastin heger em van erkan û em ve erkên xwe pêk neynin jîngeh baş namîne hin erkê ser milê mirovan heye eger ev mirov van erkan pêk neyne em bêjin çi jîngeheke baş namîne em ê jîngeheke xerab de bijî li vê dê zarokin û zanyarên cîhanê dibêjin çi dibêjin dibê got ji derveyî cîhana me tu cihekî din tune ye ji ber em di cîhaneke tendurist dijîn ji derveyî vê cîhana me tu cîhan tune ye got me bihewîne lê em tê de bijîn ne tu cîhan tune ne ji bilî vêne got em dê cîhanê de bijîn ji xwe zarokin û li vê dê em bêjin ew kesên zanyarî çi gotin got tu ji jîngeha mirovan re tune ye ji vê cîhanê pêvin ev cîhan tenê heye ji bilî vê tune cihê got em lê bijîn ji ber vê yekê pêwîst e em nirxê cîhana xwe biparêzin em nirxê cîhana xwe nas bikin dema me ev nirx me parast em dikarin em bêjin em ê ciyaneke tendurist bijîn ji xwe zarokên hêja û delal me hevdûr nas kir got gelek mirov gelek kes çavbirçî hene ne ji bo bercewendiyên xwe yê kesayetî em bêjin cîhana me xerab dikin ji bo em bêjin kesayeta xwe ji bo em bêjin tişteke bave girê daye cîhana me xerab dikin her tiştekî got dikin daran jê dikin mînak çi dikin ev bercewendiyê xwe li gorî xwe dimeşînin li gorî kesayeta xwe dimeşînin çi dikin van daran jê dikin mane dar şinyatî ye dar jî xwezayî ye daran em bêjin jê dikin av û hewayê qirêj dikin û naparêzin dema em bêjin vê dê çemekil ceme heye gimarê tavên nav wî çemî em bêjin hewayê qirêj dike em bêjin jîngehan çê dikin ê karkera em bêjin ew dû wê jê derdikeve ew dû baya me
قريج دكا خوازايا ما قريج دكا لي بيوست زارقنو بيوست ام خوازايا خوا بپاريزن دما ما جم خوا ما دست پاراستنا خوا كر با هر کس پاراستنا خو بكي الفيدي مناك از تو هوالنت مالباتات دما الفيدي خوازايا خوا پارست و هر کس خوازايا خوا بپارزه جبروي هر دم ام داران دچينن بيوست ام چبكش بو خوازايا ما خوشك ببينه و پاقش ببينه بيوست ام داران بچينن ام شينياتيان آف بدن دما مجين شينياتي آف دا و ام جينكن و خوازايا ما بخملي خوازايا ما بشينياتي و بخملي شو هر در دورا ما و پاقش جي بميني شو هر شينياتيك پردبا دما ام با شينياتيان آف ددن ام لوا بالدارن شينياتي پردبا و زيت ام بيجن ميناك الجمع هي زارقنو دمالي ودا دمالي ودنا ام ميناك بي سر مالي سر دايكا و فيد دايكا و دما ام بيجن خوارنه قلينه ميناك بطاطات قلينه ماسيان قلينه باجانه رشت قلينه فيد دايكا و دما في زيتي چتكيج في زيتا قلادنه دايكا و تافيج ناف آبي يعني تافيج عرده انجي دافيج برشينياتيا زارك افتش شاشه دما ما وصا كرمه افتش تكر افتش خوازايا ما خراب دكا دما ما آفيت اف زيتا قلاندنه ما آفيش ناف آبي افايا ما قريج دبي نعم دما ما آفيت عرده برشينياتي كي بردار كي برغوله كي او شينياتي خرادبه او شينياتي هنو دمره چما دمرش بر رهوي دمري دما گو رحمر او شينياتي جي هشك دبي دمري امي چكين بيوستم چكري زيتا قلاندنه امي بيجن بخنا شو شكيده تمام دما ما او زيت ما كش شكيده امي دافي ويجي بقرن باش دافي ويجي بقرن وتيخن بن عردي امي جهكي بكولن بخن بن عردي چما داغو ام بيجن داغو زيانا ما بلا بنبه زيان الخزاي بلا بنبه مناس كدما ام بافج ناف ابي وچ زيان بگهج مروان ام بافج برشنياتي كي وچ بوشنياتي وري برفك دما ام بخوازن خوازايا خوا بپاريزن ام نهل زيان بگهجي خوازايا ما بيوست ام تشتي خراب نكن ميناك الفيديو ما اني صار زمان وق زيتا قلاندنه ماليدا دما مالبات زيتي خوارني تقليني تشكي جوي زيتا خوا بيوست ابوي زيتا خوا بخن شوشكي دبي باش بقرن بخن بن عردي چما ما ناسكر وجبو زيان نگهجي خوازايا ما شو زاركن هر وها جبلي دي ميناكات مالبات ده ميناك دي هن الجمع ام بيجن بطاريين جلوبان چاو بطاريين جلوبان دما ام بيجن جلوبك الجمع هينه جلوبن هن صار بطارية بيت كفن كيسه نايلون ام بيجن شوشين شكستي دما ام قدحكي بشكينين كيسه نايلون جمع هبن مينا كيسه بطاطا كيسه بسكويتا كيسه نان نعم الفيدي افتشت بسدين صالان نافا اخيدا خرا نابن وقريش تشيدكن فيدي زاركنو ام فات شتي ما اني صار زمان ابنياكي ما اني صار زمان تشيد بي ام بافيج ناف افي يعني ام بافيج نسر اخي انا ام بافيج برشينياتين خوا تشيد بي نازاركنو تشينابي افتشت بر خرابه وي بر زيان بگهجي مروان همجي وبگهجي خوزاي بر فيكي افتشت ما اني صار زمان كيسه نايلون ام بيجن شوشيش كستي ام بيجن بطاريين جلوبان امي باحموكي بخن كيسه كيده فيدي سلكي قمار الجمهان امي بخنيده افي بيجن كاركرن هنا هر دروجان تين كولانا راجن وقماره تابيجن جهتي جدا او جه شو دوري مروفايه دوري خوزايه دوري آويه دوري ام بيجن دوري جهه قشتيه جبر فيك امي فان شتي ماي زمان امي واكون بكن وبا بيجن جهه وان اجبر ام ناخوازن اف زيان بگهجي مروفان وبگهجي خوزايه وخوزايه ما خراب به خوزارو كل هجا دلاج بقو ام نهيلن خوزايه ما قريجبه خوزايا ما خراب به امي چبكين بيوست امي چبكين جبو جيانه كتن درست بيوست ام جينگهين خو بپاريزن جينگه خو ام بيجن جه خو گشتي سيران گهين خو ام بيجن ورن گويستان خو دبستان خو چه جينگه جمع به دبا ام جينگه بپاريزن هم جي ام لوان بالدار بن خو جبير نكن جو اف جهانا ما ام بيجن ميراث باب وقالي ما ميراث ما يبابو كلمة يبرينه وبري ما جيان كريه جبرفيكي ام بيجن اف جيهان يا واي يا دابير وبابير ما يوك ميراثه كي جمره هشتنا جمره مايا وام تيدك دي تيد مايا ام نفيين منا اف ام بيجن اف جيانا مايا اف جيهانا مايا
ام چ بکین پێویستە ئەم vê ئەمانەتێ باش بپارێزن ئەف ئەمانەت ئەو ویراسەتا گۆ باپیر و bavê me û galê me dane me pêwîst e em wan biparêzin hem jî em li wan baldar bin. Ji xwe zarokên hêja û delal vê dê dibêjim wana me pir hêsan bû hem jî pir zelal bû bi hevdûr nas kir çawa em li xwezaya xwe biparêzin û mînak jî li me anî ser ziman li vê dê di malbatê de dema dayîka me zeytê diqelînê em çi dikin jê li vê dê dema em bêjin gemarê em tavêjin weke naylonê em bêjin şûşê şikestî gulopên gulopa em çi dikin jê ji ber vê yekê zarokin û em ê li va mînaka hemûka deyînin ber çavê xwe û em ê li gorî vê wanê em ê kar bikin û jiyana xwe berdewam bikin. Ji xwe zarokên hêja û delal li vê dê pirsê me nirxandinê hene li vê dê kar tin neyê li vê dê we lê karê malê yekem li cem heyî got pirsê xwe nirxandinê û li malê bi alîkariya malbata xwe re çareser bikin. Ji ber ku hûn pirsê xwe çareser bikin hûn ê bêhtir bigihêjin waneya xwe hem jî hûn ê bêhtir xwezaya xwe nas bikin. Zarokên hêja û delal vê dê waneya me bi dawî dibe bi hêvî me bimînin kêf û xweşiyê heta wane kedin.